Umzimba-ke uyakhuluma ukuthi kukhona-ke into lengahambi kahle ngokwesimo samabhubhu, noma-ke into leyo, noma-ke into-ke leyisichitho thize kuwe ledinga ukuthi-ke uyisukumele. Isichitho mangabe sikhona kuwe noma-ke kunento thize lelithunzi, umzimba uzokhuluma and namabhubhu azokhuluma. Number one, uzophupha izintuthwane. Lokho kuyizinkomba zokuthi-ke kukhona-ke into lesichitho lisondela ekuphileni kwakho noma-ke eduze kwempilo yakho. Uthola lezi zintuthwane lezi uziphupha ziyahamba zigcwele endlini okanye ziyakuqanqa zigijima lapha kuwe, noma-ke uphuphe-ke uphuphe-ke emasimba lasuke akhomba isimo sesichitho ukuthi wena kunento lekungcola lekhona, noma uphuphe umfula lo ongcolile, noma uphuphe amanzi angcolile, noma uphuphe izibungu. Uthola ukuthi uphuphe iy'bungu, lezi zibungu ziyahamba, lento lese liyakhomba ukuthi isimo sane sekunyanyeka, noma uphuphe ubona ithoyilethi, noma uphuphe uzibona ngathi usethoyilethi. Akusiko kahle lokho ukuthi uphuphe kanjalo, noma uphuphe usesikhathini, noma-ke uphuphe uchama, uphuphe ngathi uyazichamela mawuthi uyavuka uthola ukuthi uchame kwangempela, noma kwesinye isikhathi mawuthi uyavuka uthola ukuthi awukachami. Lokho kuyizinkomba zokuthi-ke kuyisichitho lokho. Uzobe sewubona ngani after sewuphuphile? Uzojikelwa abantu kakabenzi lutho, umuntu avele akususele impi le engekho, ungabonisi lo muntu wakususela impi. Kwenzakalani, kusukaphi, kungani lo muntu enze kanje? Lokho sekuzinkomba-ke ukuthi-ke kunesichitho, noma-ke uthola ukuthi ubona umuntu ophilisana naye, senisuke-ke lapho-ke seniyaxabana, seniyalwisana, sekusuka yonke le misindo lena lesukako la. Kanti phela wena boke waphupha kanjena, waboniswa ukuthi vele kunesichitho lapha kuwe lesikhona. Physical, uzobe suzibona kanjani-ke wena-ke uwumuntu ungaphuphi-ke lapho kusinako-ke lamhla-ke vele kunento lesichitho lapha-ke emini elandelayo. Uzozizwa ngathi kunento lebulembu lekuhambako lana, lekuhambako lento uzwa ngathi kunento, noma uzibone uwumuntu lolandelwa izimpungane, kanti uqeda ukugeza umuntu ohlobile, noma lo mzimba wakho ulume ungazi ukuthi uluma kwenze njani, noma kube nento lebukhuphe uzwa ngathi kunento lenyakaza kulehamba. Sekuzinkomba lezo zesichitho. Noma ube ngumuntu loneliphunga, ube neliphunga lelibi, iphunga lelingapheli. Umuntu masondela eduze kwakho ezwa ngathi kunento lenukako, noma-ke ngibaba wakho noma mama wakho uzwa ngathi kunento leliphunga lanalo, kodwa lo muntu abe angumuntu logezile. Lento lena-ke izinkomba zokuthi kukhona-ke imithi lemibi losebenziselwa yona wena ukuzomanipulate impilo yakho, impilo yakho-ke imosheke lapha nalapha 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 nalapha. Isichitho-ke siyalashwa ngoba-ke siyayimosha impilo, and isichitho usidonsa ngezindlela ezahlukahlukene. Uyakwazi isichitho ukusisensa ukuthi ufike endaweni, noma-ke endaweni lapho kungahlobile khona kahle, lapho kunenkinga khona, bese uyasisensa bese siyakumbatha. Uyakwazi ukusidonsa futhi nakumuntu osuthola ukuthi unaso unekusondela